ngay thatu zong zong te chi bai le bekule ole tun tuma chuan tun laya soi lo tak mai saski summan dan chungchang kanan thlir ho vele thung do nani April ni som ni le paruk namrun chungin khoma thu soitu MNF advisor Dr. Vanlal Chanpuya chuan MNF thaswilian ber mizo nationalism chu mason na milin na takin an kalpui zel don atia ramri hung tumle FMR chungchanga CM2 doi zepti in van doi thak ati bokani putan puya chuan atom bom manga andram ti tuiral ni ma se Japanese thinlung atuiral velawangin MNF chu enganga beina na sakara po kanril ru atuiral ve ngai don lova kanram kannam le kan sa kho humhim chu kan tumbul pui ber ni rengin zofa tero rel na pakhat hnuaya om ho hi kan tumram pathian truaina hnuaya thlen kan la tum tlatani atiani India in ram rihung atum le FMR anti bodon chuan thuneina kan nei lo tia voina kan CM ber atong chuak hi apoya CM doi jep kan nei hi aban doi thla kani kan ram kan nam le kan sa khuwa tiboral zonga pener reng chu MNF chuan kan melma ania nun thar jathar mangin kan ram tan chona thar ril rupuin MNF thinlung dik kan pu zelanga politics khovela ding chuak zel turin theitop choin kan be zel do nani atibok Dr. TP chuan mu theiram ri na taka kan hum halangin kan thinlung ram ri po na sataka kan hum hal atul chhota zela kan nam rallo na turin na takin nationalism kan kalpuyang thiam na le fin na zir thiam na nen kan ram hian ma ason nan mason na lo thang chho zel kara MNF tak nam ram le sa kho hum him tum na fir nen malam kan pan zel do nani atiani ZPM sarkarin danang thapa thlanto contractor te atho tir du lo awangin saski sum cheng bible chejani somthum le pathum point pathum pakhat alepsti MNF MLA robad romoi roi te chona soya karma sa zir top nia MNF office mizo namrun in khoma purobad romoi chuan kumliam ta sangni somni pathum somni le pali chunga saski sum bible chejasari sangson towa Bible chajani somthum pathum point pathum pakhat alepsa sangni somni le pathum October ni ruka first installment donania thoktura ruaman to chu ZPM sarkarin sarkar masa a danang thapa contractora thlante athotir du lo wangani tina soi Chief Minister in Assembly House a kumkal meka Saskia cheng Bible chajanga mu turangin asoya ataka Mizoram allocation chu Bible chajani somsari panga anita si ti asoi bokani thaibik nei lo mi pui sarkar din tura injuar kha anin soi le ling thokin an khosani in asoi boka VC le LC ti tura langte an party unit ten an khoi zunga mi puin an ning tran mek an sarkar tira an rik pui hlut lengpui airport tiralpo areleta Calcutta Mizoram House hral chungchang na satakin antiria mi puita na chorna omjok turin house thar salt lake a din tura sarkar ma sain buat saina antiri tel dulova mi puiril ru athalo zonga shuai konga antai malhe roba dromoe hian atiani Shrilen awanga sum hlo na satak MNF sarkarin asoi thin le central atanga puina andon tlem zia chu ama pulal duaman assembly house a aron ti chianga summu tura beisei atanga mulo zathi Bible chasang ni zathum somsari point pariat bialani dia zo na chan thu asoya covid wanga puina central atanga mu chu Bible som kwa point paruk pathumani dia house ashil thu asoi bokani opposition anni laya sarkar summu atamzia hahi pa an soi thin lain an sarkar nuwa sarkar summu alo tlem zia atakin anron pho chuak ti asoi mi pui hena thu dik tok lo an thedar chu an mani in anron ti chiang zel MNF MLA hian atiani sumen kol thiam lo tia MNF sarkar soi chathin tu te sarkar nuwa state sumnar lian berchin GST a sangni somni le pathumain February sangni somni le palia za som pali in sumhu ataniam ngala March sangni somni le palia za somni le pakwa in ataniam le tia soi
Ramri hung le FMRT top chungchanga Centralin zuam chitin rengin Mizoram a zuam ta chu Chief Minister Doi Jebra ani ti MNF advisor hian soin hoi taka thu soingam Nagaland CM kanot druta tia soi kan sarkar hian doi o puma se MNF chuan hoi takin kan beisel don ZPM sarkar chu ramtana chiatna tura an pen na konga na takin kan do don ani ati ani tuna saski sum chungchang hausa kan CM nge in chiang fel fai taka asoina ilong ai thak chunjom le teang ten saski noya contractor lo ni to te wa go da lo hum to te pakhat ma cancel kan nei lo kha ka soi chiang do a pakhat ma bill of quantity sign lui tir kan nei bok hek lo amai ro chu mi pakhat mingin na an muwa anoya sok contract noi nga noi som panga party worker mi som ni anin tlar tha chung zinga chuan na thok mi lo an oma thok nel nual ton oma chu po chu kha contractor minga kalonia wang khan awai khan thok to anga kan ngai sak zo kan tu ma kan tan sel sak lo amai ro chu an thok thalova an thok muang boka tun financial year ra lobster ani to wangin kami ma an thoman lo chuan tingai na kan thelo utilization certificate kan thelu thlai thei don lova second installment abase lo sani chu rei langin kan ui viau chungin athok tu ten an tho miao lo chuan second installment ha point of clarification contractor to hian contract work order mo a letter of acceptance among don hian a thawun chung a duration account china khami chung a thlen ma khan lo ti dang lam ngot thei po ni in alang lo wa chuti rol chuan utilization a hi na zo to nuwa the thlak ani ngai lem lova heng PMJ VK PM JSY at the po chuwan chuan sarkar hian khalam zong kha chaktaka alaps lo nan ngai tu na mang thei lom ni Post speaker kan state fund ani lo hi saski ania guideline kran ania part 1 part 2 chu tianga om ani period an ne ni chuwang chuan khami chunga contractor ten aning khung man lo chuan la thok lo pui la zo lo pui utilization certificate pe khachukan tum velo do soi kan tum velo chuwang chuan an thoman miao lo chuan hunin aliam pui ang ti kan hlau thong ani tina quality athat lo phei chuanin bill khapek mai kan tum box si lova chu kalmang ania khongain ka question apo khana omrenga model code of conduct in aphuar lo chia khan thon tum sunga i lamin verbal instruction an pe a voi ni thlenga thotir lo pon lo mani thotir vek turani pakhat ma khap an ni lo thok chak se kan du zo chu contractor zong point lo fero se tin hetia tuna kalai hi diktat chuan sarkar ma saina athan te vek khan nia keinin engma kutlan thak lova kami ten an tho that lo awang khan kum thara saski kan don tur hi angong don em ti zon na kha oma angong don lo niang vai bel chizanga minon peto Post speaker kalome zona ka kalu main ya speaker zom takira soyang khan tourism minister thanem ngai nai hei ti ngai lo te kan on tia en zot tur po hi kan nervous tiwem o ka tia chapchar ko chi bai kan bu vek chu ni ole political and cabinet department changtu za omtak chief minister chanatan ka zona chu ena Myanmar atanga ra tlante biometric enrollment lak saklo turin sarkar masa cabinet meeting a real resolve paniem bina amin copy min pethem tini sang turin political and cabinet department changtu chief minister ni bok pulal du amai lo somang Post speaker ke po zon na ka chan main
in say dan chung chang kha ka lo revere reng lo mai ai mai dam kan di la ni chu ka chan na chu zo na e na chan na chu hei ni Myanmar ral tlan te biometric le biographic lak chung chang hi ni som ni pasari thakwa sang ni le som ni pathum a Council of Minister meeting khan angai tu a Mizoram State Assembly tan general election machon mai tur kan ya wangin Mizoram sarkar tan he thil hi malak mai ngai na omri lo tin Council of Minister in thutluk na asiam ani a minute copy min pethayam ti chu ron thil telani e tiani e zo bel zo turin na zona nei tu pura bar ro moi roi te lo so mang pu speaker kalome ne tikhana chiang maya tin film khur le ngai ni ti te po kha an sarkar masale tun sarkar make point an rem ang ti ringila government of India ne na indor thil satlian ni lova foreigner issue ania kan official te po ven thon ngai chan ngai ngani sarkar ta tlung na manga ram ta na thani si nam ta na than si ti tura kan be se chuan minute mangtal te mo engtin ma sarkar ta tlung na manga kan official te kan chan lo chuan an ngani an tur theya chu wang chuan amoi hoi ni boxi kan du dan holang boxi khan rela ni mele ang poni se kan chief minister zom tak zo bel na kan zo du chu hei ral tlan chung chang hi kan boi pui na savia wa an mani pon khoi thak man khoi thak tul do ne mon le ti mai tur te ponia hemi chung chang a hian sarkar ma saina ral tan te chom dol na tur adi lang chi te kha kan ngen ka sarkar tu na ka sarkar thar hian ngai tu na mangem tiang zong khan tin thil ol ai chu ni lo mai theya at refugees te ta sang chi zong an nei dan tur te ngai tu ni em ti te tin chu mai ni lovin Manipur lamata kan unau te po India ram state chunga mi ngai Mizoram lama khosate karsana tok te tam takan oma hemi chung changa hian sarkar tharin malak mek dan le alak tumzel dan toy te pena soi thiamin karinga kan CM zawm tak kan zo perani e lome le chang turin concern minister pu lal do mai lo so mang ne po speaker athil hi chip chair developing han soi tai la Home Ministry nikum April tha vela khan biometric identification hi Myanmar ral tlante le Bangladesh lam te thlengin ti turin aron ti a ti chuan khati lai kan sarkar khan I helovin Home Ministry thu chu azoma an kalpui ngalani ti chuan training ten pe a nodal officer te an ruat veka an kalpui mola enge mochen an kal ani amaro chu official lamin in thante lo naya a har sadona boy pui hi chu baka enge mo til fel lo te po omdon an hlau thon zo ka wang khan Home Department atangin cabinet ngai tu turin an ron rota ti chuan in thandon naya khan cabinet chuan tiri lo turin atita ani tuna hian sarkar ngai kha lading le ta silangin an zo trep to in karing ke ni ro chuan hei hi ti chunjom kan tum lova tin Home Minister nena hei hi illegal migrant ho enkolna portal min man tirin tuma heng chu thon let deportation atana ruam manani a min thon let done mon tian lau thong ani ti ka hrila chu wang chuan kan thon let don lo ti assurance min pero ka ti min pe ni hon theidin huna an din ma chuan kan thon let lowang ti min ti ama ten chu ti chung point hei chu kan mang thri don lo household registration bill India president ina appendin me ka hi hei min clear sakula hei khwa zong tan kan ma mo zo ka ni tin kan nge na chu tu na hian buai pui me kan ya kan governor hian
abuai puya kan governor le president in car de uvek ani to a nizan mai po khan home ministry lamina clarification anron zo chan na tur chu governor kan thon chho ani tiang chuan akal me kan ti kha kan soidu a tin heng refugee kan nei ho te hi kan theyang tokin kan resource de ang angin kan nen kol zui zela sarkar ma sa khan tlema zong nan fede vek to thowa kror thum anon pe a chu an mandan chip chiar ero chu kan relova secret fund ani awangin tuna hian prime minister le home minister in heng harsana kan to te min riat puya chuwang chuan sumle paya po min tran pui me greng ani a azad le I ta khachu soivek po atrul lem lova until palviau kan lom viau ti kha kan chan bel du na ani e lo mo me circulation number zale pani na kan kalang job turin turial bill to member zom tapuke long liana lo somang Speaker kalome Information and Communication Technology Department Changtu Minister Zom tak chanatan ka zona te chu sarkoi sonjale panina na ICT Department noya kum san hi som pakua to December san hi som hi pat thum chungin restricted tender le open tender mangin project engza ta nge tender chua ani chanti anlo tipal ni chua ani kum sumeng zat nge sen ani bina ICT Department noya Mizoram E-Governance Society hi sarkarin engti kumange granin 8 sistema ahlan kai sina ICT Department in anatho tang pui min sil thayem Chang Turin Information and Communications Department Communications Technology Department Changtu
nguồn liền chung à lâu so mắng Speaker, ta zo na hi za pathumna star number za pathumna oma za pakwana oma za somna omboka kan minister hian chan the vek thau karinga om vek thawa chan na kha PWD vek ania ta kha bin sang hal mai sila thain karinga star number za pathumna chu Longtlai West Assembly constituency chunga kumsang nile som nile pathum som nile pali chung khan saski na tho ani em engna nge tho ani hlom pani na khoimuna tenge na hi tho ani naming tho na mun veng khwale amount nil thayem pathum na tunge contractor tu tenge contractor mingle address pu speaker hi anstara zo om tak ani lain he saski hi scheme tharania kum somnganwa rulle tur ti khania an tho hi kan bial mi puite point anstara kan zo me chon am se don lova star ka han zo nga hen chana ro chu sei de in karinga a siat lan tan po tha pu speaker chu ka zo na ni e kalome member 10 kan siat du kan zo te chuan in sa sun turon hlei mà rồi chứ giống như hàng sang thầy lâu bao nhiêu point sẽ thiam mà sang turin PWD Department sang tu Minister Pu Walal Hana lo somang Pu Speaker member zom tak pu si lian ngun lian chunga Longtlai West bill to MLA zona ka chana chu hetiang hian ni kumsang ni som ni pathum le som ni pali chung khan Longtlai West Assembly constituency hom chunga saski na tho aoma chung tu chu improvement of approach road through Korthindeng WRC area kilometer nga le point nga le construction of Mautang through Borogui Suri kilometer nga thuite andi improvement of approach road through Korthindeng WRC area nuaya heng na te hi tho ani pakhat na internal road pavement approach road through PWD rest house at Sonhu na thok tu chu pu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount cheng nuai ruk le sing sari patni na construction of side drain near Piang Liana residence at Molbu L na thok tu pu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount nuai thum le sing ni pathum na approach road between PMGSY road through Konkhwa na thok tu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount chu noi sari le singli ani palina construction of PCC pavement from Nimai Chandra House to primary school at Ngun Lingkhwa na thok tu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount cheng noi li le singa construction of Mautang through Borogui Suri nuaya hian heng na te hi tho ani ve thunga pakhat na construction of Kalvat at Berema Tuikhur through College Veng Road Longtlai na thok tu F lalkai sanga amount cheng no area pani na widening of road from Paithar through Sitang Pui na thok tu F lalkai sanga amount cheng no somni pathum na construction of Ling Road from Upper Saika L na thok tu F lalkai sanga amount noi nga palina construction of retaining wall at College Veng Longtlai na thok tu F lalkai sanga amount cheng noi kwa pangana construction of Ling Road from Chontlang Pui to Khwai Lui Chua na thok tu F lalkai sanga amount noi somsari le pangate anni contractor hi lalkai sanga bazar Veng Longtlai ani pu speaker azona dangka kasang ngalangem zo kami zale pathum chung khani cheng teng ani lo chuanin kan minister te in pa cha lok le zobel na zo turin zo na nei tu pusing ngun lian chungai lo somang pu speaker ka zobel na ka min sang mai se tha ka zobel na tan chuan
ama poina nei thawa star number zale pakuana soi khel soi la chiang thawa chuta kan zo du chu toi te ni maya World Bank Road song te tu bung tang south kong hi ti nge na hi tan the ani ang ti zo na zo bang no pakhat na ni apan hi na chuan PWD Nuaya Saski Project 2022-23 chungin Longlai West Constituency hom chunga eng na tenge thoveni khoi muna tenge heng na te hi mi pui wan tang in an hlok puin kan hria em ti ani a kha zo na kha min sanga kan zo bel du em em chu khang na te kha tho tan ani to em tho ani to em na kha lungoi thak takin nan thok em ti kha ka zo bel na ani a chu ti rual chuan he surkhar thar hian engangin nge kan minister zong tak hian PWD minister hian malak kalpui atum pakhatna chuan quality control chungchanga enganga malak nge tum ti ka zo ta apanina chuan work monitoring chungchanga angin nge ma lak atum tin pathumna chuan restricted tender atam em china hepo hi ni vek kan ni voina mi zong zong kha ka kan bial ve te chau 37 Longlai West Constituency chunga mi chau ani a tunan share chuwa kha mi pui van tang lam tan a in sum siam na ani ti alan chian na chu contractor pakhat ming vek ani a kha kan bial le kan he chiang ve tok ani pu speaker chuan chuan khang ang na atekha lo thok thalo ta sela engtin nge malak atum ti te pokan zot bel du'a tin kan sarkar kalta kha in thandon kumania thandon kuman che dan kha kat chian te hen benglo sungong de sela benglo hup se arab tha kani ma son na lamani lo ma se sum nga awangin kin na ni chuang lem lo ti ero chu alangin ka ria Venia kan surkar loading hi asaski po sem velo SCDB po sem velo rekso permit po sem velo two wheeler permit po sem velo kan diloma asem ho kha tla deu nualani engpo ni se kan zo du chotop na tan he surkar thar hian saski malak na chungchang ani mo PWD malak na department enkol tum enkol na hian khang ang ka zo na te quality control chungchanga te le works monitoring chungchanga te le restricted tender chungchanga te sarkar tharin in than mai lon zuarna kha kalpui intumem tuna min han san to na ta ka te kha na an chan vek to em an thok zo to em ti te kan zo belen e lo me zo belen zo turin champhai not bill tu zong tak pu H ginzalola lo somang ole pu speaker kalome kum tam tak siam that to lo kong chulutuk mai khazol tangar rabung inkar hi kanei ve a tebial chunga khian hei hi sarkarin ma min lak sak thengem ti hi pakhatna ni sela pani na champhai kho pui chung hi konga che khop maya mun tin mai hi che fai vek maya heng te po hi sarkarin ma min lak sak thengem ti ni le ta sela pathum na vapara tanga murlen kong hi PMGSU in kan lai tlang to ani amaro chu black top kan haba ka hei hi kong poi mo tak ani a achan chu murlen sanctuary a hian foreigner te le state danga chang te po khan local thina tourist tam tak kan hip chan ani chuwang in heng te po hi black topping min ti sak theng em ti ka zo na pathum na ni le ta sela dena dol le kan soidu le chu PWD anga kan malang na habik tin highway anga te po niang chu sarkar hian kongil zo hi kan siam theng em ti hi ka ngai tu na lian thin khop mai kong tam takhi kol deuin kan siam thina tlang sang tuk vak lo te pe chu nor tlang mai the hi tam em ani tin kor thuk vak lo te pe chu han fi la khatia kong mar tak nei thei kan nia
chu wangin khatiang zong khan sarkar hin ngai to na kan nei thei tong em sustainable parameter ani heng te hi thil poi mo to pani wangin kong pui ngil zok hi sarkarin kan ngai to thei tong em ti la hi kan zona ani kalome zobel na zo turin pu a roaming len thorang bel tu member zom tak lo somang pu speaker kalome pu speaker ka zobel na main assembly ka voi khatlu ve na ni ya tun tram hi dan le dun ka hriat ba ka omani chon pu speaker ithunei na hnuai om kan nia minon khak mai tura ka nga ya ek al star question pot huya zobel na pot hui de ulek dona tin zona hi du du azo theinin ka hria a delhi apo kan training khan mizoram mp a india ram mp disqualified masak ber nang mani lampon in zo tho kha pu speaker tu wan jong ka zona te hi engemo sei deu ni pon khongai takin pwd minister kha min lo chin chia saksela thatakin voina min chanvek thailo pon ziakin min pese ti kha karon ngen ma sani in kha khai lo in zo tum phot mai la pakhat na pu speaker saski 2023 to 24 hi laps thayani em panina ani chon sarkar hian lapse poi atm pathumna saski lon pung omlo kumsom nga nuaru tur hi tuntum mizoram sarkar hian tha ative em palina ena saski sum manga na tho tur dan ang thlapaten dar chua contractor than fel vekto LOA letter of acceptance pek vekto agreement sign to work proceed tura ti vekto contractor te hi ten var bala la thoklo tura an hril thin hi sarkar in ahriat puyem ten contractor then khat na agreement amount an nei zong zong var ba thok veklo tur an hriat tir le tho tur tho phalbik an tender chungami an hril hi sarkar ti tirani em ani chuan pwd te hi ziakin sarkar in instruction apm sina achunga zona khi adika verbal instruction chua in pek ani chuan sarkar hian te rule kozen tir angin in ti tirem ni dina contractor te hian na tho tlai oblique thailo chana hindrance sa te puta se extension of time an pek nge angai don sia in lo khaple mayangem pangana ena kumin san hi somni pathum somni palia saskia sum lo lu to hi uc sanction tu ten hena pek vek man in tumem pangana bina tuna contractor than to te hian an na hi thokzo tho an tum melina langsia tuna sum hi alap spal ani point sarkar in arul tho ngai don sia saski sum local le tura tangin in rul don emni sina pangana sina pu speaker saski fan sanction hi state implementing agency ne na sarkar hian azom chungin a release em chin chiang ngai na om to lo pu speaker pangana dina saski lon guideline hi sarkar hian zom in ria em pangana ina pu speaker contractor 53% supplementary agreement site to viau lo mo zia ka apek lo pe chuan adikem chuan pu speaker kha dan lo ka ti ni chuan adan min ko chho sakram ro ale pangana f na pu speaker bill of quantity boq te department in reconstruction thatle mek ne soi hi adikem parukna sarkar hian interest deposit certificate le utilization certificate hi tun kum sang ni som ni pathum ni li hian pek tlak vek man atumem pasarina ena niruk khakwa sang ni som ni pathuma saski fan first installment yang kan chin chuan zo pakhata 46254.9793 lakhs sanction to hi ni som thum pakhat sang ni som ni palia manzo turati ania manzo ani theyangem manzo man ani nilota sela engtin nge mizoram sarkar in malaka tum bina atopna ber pu speaker atopna ber dottu ni pu speaker bina saski guidelines hian tuna sumhi manzo ani lo chuan
second installment le 2024-25 fund tur ati boy thei ni in atar langem ti khani sela top na berapu speaker kan chief minister hian ZPM sarkar huna chuan PWD quality control division hi CMO wa kan attach chang ati thina hai hi attach ani to em ti kha ani apu speaker kalome le tampio maya kan concern minister khan in tun tuma chang nat lawani point rin tem lawanga chuan hei zora pathum kan la to a mara chu kan group leader BJP group leader kha pharve tlak maya ni hi a zom rio bain la le ram te ngu dr ke be chua se habil tu pu speaker kalome Seha district noya saski 2023 atanga 2024 chunga na tho hi anstar 3 kan ka zota aron chuak nual maya pu speaker heng na te hi lat heng na la tho lo te hi sarkar hian a cancel don nge cancel lawang ti ka zo na nia lo cancel ta se engtia malak zel nge tum ti ka zo na ni e lo mo me fel nat mai mo kha chu zo la kan zo khan thei ra chuan in member ten ni e chople chila in zo hi ne minister tan po han react man lo tur ti siat ang chia hi chuan in thiar film thei sa famila lo mom khopang chuan hei zo na ma salama mi ICT chungchanga kan serial bill tu member zom tak in zo na ti sual ni lo mo tia ron soi project engza nge tender chana ni ti chungchang kha chua ni ti zok tu ni lo mo ti kha he original script kan na lo thenga zona hi chuan open tender restricted tender le open tender mangin project engza nge tender chana ni ti ani mi mai kha kha chut chuat pala ni mai the zo na lama khan kha kan clarify ni lekha zona ka ki tam khop maya kan PWD minister PWD changtu kha athei ang te chang turing kan som do na nga thei ba kha chu kan phut lawanga atu le thati le nakina ziak te pon lain chan thei tura ngai la thangai lo somang speaker zona kha athan ne mangreng dewa pon di secretary anga kan changa pungun lian chunga zona kha World Bank Road chung te chu so to bungtlan south ti chung sang kha engtinge na tran theng tian ya tun din mona bungtlan south kong siam na tur hi malak na te siam alom lo amaro chu survey te nein detail estimate te han siam chin chu ani in pugin zalala khozol le rabung inkar tun ministry hi kan van doinang rang so kong si hi kan ro chunga akhoi lai mai kong thom lo moti mai tur hi ania sarkar ma sa te kha ding ve bok se enge mon lo ti thin ni tu na po i velo ma tang hin kong se thulir mai kan han ngai tha member zom tak puro ming thang han roming lian han zona kha atam khop maya appointed te chang lo en essay typing kan chang tiang saski hi special assistance to state for capital investment tiania India policy ania loan ani tichuan sarkar chuan in vaibel se zanga minron pea chuta chuan PWD in kan chang tambera department train khat sport department te health department te tourism department ate po hemisaski hi engmachin an mangbo kani saski a controversial tak na chanber chu in thandona anrun pek wangania hemi saski sum hi October ni ruk sang ni som thum le pathuma expenditure sanction hi sarkar in adong chawani tichuan October a chuan in than boro kani to election an puanga tichuan model code of conduct kha enforce alo ningalta saski chungchang ambalak na zongjong ka top vek ani lo theilo ani
he mi ma de hian engemaw zat chu process man ania ta chuan agreement te sign a letter to proceed to work te po engemaw san chuan an dong man ani amaro chu model code of conduct enforce ani china ka chuan to pani ta December tha in kan zo result lo chuaka apok dura hetilam om jong khal lam kan kal hetilam om jong kha hetilam an kal ta tila dang lam ta ni work order pakhat mal hum lo de khan hum ve ten dua ti chuanin kan han zira ama work order pe mai to tura sarkar file om jong jong chu kan ria dangin til poi de mai chu khesas ki hi election fund ang campaign fund ang tia ta man tumna ril ru kha party ten khat ril ru om tla tani chu wangin asset capital investment ani anga asset siamna lampang ain in thanna chak tumna tute ma poisa pek wa tumna campaign fund ang de kha ngai to na alian viau ani Speaker, point of clarification khongain khatianga soifia nilo khan ka point te kha voina chang thailo ni poni jiakin min pe theyem ai point ko chang don ram pu speaker Minister Khan chang don nia chang lawang ti polom chong lo han ti chuan kan han en chianga thil fel lel tam tak aum ve bok ani an thiam om thowa in than don thil ania thil la ti fu vek thailo phoi loi tak te po om ve theya en tinan construction of football field at Maubo ti chum daw ta ni chu ta chuan noi zatum samli an da ta chu mi noi a chuan in na ti sang sang tha Maubo field sakna tur tan than nursery school siamna te slap kalvat Maubo siamna te world link drain siamna te Damveng Maubok siamna link drain siamna te BSUP complex loipomi siamna te Harilimbu house loipomi siamna te volleyball court siamna te middle school playground siamna te khatiang kha thiltam takha construction of football field at Maubok ti nuai khan om ta ni tin pakhat le chuan construction of approach road from Parvatui to Zopui Tiomta. Construction of road from Parvatui to Zopui 6 kilometers and there. So, Mino John, Piling Kua, the Toturte, Dilzolate, Saitate, Saltuyate, Pugzingate, Parvatuyate, Truazolate, Rulpulimate, Ailongate, West Lundarate, Corinimate, Naka, and Simpson to fuck many. Chung Chu Ania, Asset Siamna and Konka, a Kokro Lea. Chung Ania Fangchuan, Sorkar in Taka, contract Tokailo ten to Vendua, order Humailo ten Hum Vendua. Cancel Taidanom Lomi, Tihi, Naituna Lian Vioni. Amaro Sungun Takan Naitua can how to park and leader Yanin. Order Hum Tole, Nalutran Tole, Kating and Katsu, two my ilu ilaxakloangu. Kalpung Tarin can Caldona, Su Wangin Katianga process low Tokatsu, Tokrose, Ichupulongu, Tika Atutluk Nani. Su Wangin Party ten Katizuanin, Lom Tu, so the point by Hian Kasia, Yangiana. This one, Kainin Kanan Zirtung of Model Code of Conduct enforced to Alorana, Kainin, as if Sering Kanan Zirvea, Tilni Pungle Omdan Kanaka and findings to Kakani. Katakan Hunka at Alodu Bokani. Tin Hepoisa, Mars Disomtum Pakatlenga Manzotu Tinani. This one, finance Lamatrangin Lekakan Muta. Expenditure sanction, no is a deal as some Ruparuk Omto Ahian, Nahi in Kung Veknise, Asansu, second installment he can Mungeng empty he base in Isilawa and Tia. This one, no is a deal as some Ruparuksu, crore, Zani some Ruparukasu, came on in 2 months of Puiloin, Amma na local to Angkan, and Tokdonani.
cái này chọn tít thà cái này tít về cái party po ni lo ruling party lo ngay lo na tok về chắc em kha kan do hạ ta ni chu wangin khát tiếng kha thi lom da na nia second installment hi a local nge nge yang ti kan chiang ngam talo ni kan chiang ngam lo wangin na lo thok to le la tho tu te po prioritize an tia poi mo dan in do tin te la thren ka chu na lo tho to zo lek lek om ani thren ka chu la tho lo pon om ka ngang ka a poisa ina a dai turin first installment kan muina a dai turin semru langai ta ni chu chu kan ni dan phung kal mangani tin saskite local le ni chonin sarkarin aman dan tur asset mumal tak nein asset mumal tak siamin kan man karinga tikhanin kan chang ni te se quality control chungchang akhan kan ngai poi mo em quality control chungchang ti chang tluna ti chakpo kan tumani ke po mo na kan quality control office ka focal to khol sa tak tak kan ne amaro chu men power chungchang ate du thu samala ni lawa kan ti sakang quality control chu kan ngai poi mo khop tin alela ma chon kan vai hian quality control kan ti thei chin om mla te pwd ten kongan siam le ka tiang an na tho rim rim kha quality a thato kem ti te po hi kan vai hian in quality control kan tok tein ka sia kan chief minister in ngai poi mo em quality control tuna po monitoring cell monitoring committee indina chung chuanin amuna kalin na thatle thatlo te pon endona na thatlo chuan an siam thale tur nin siam that ma chuanin bil te po kan pelong tingam khopin decision an siam ani chuwang quality control hi kan ngai poi mo em ti kha kan soile do ni vapar mulen kong black topping ti kha PMGSY scheme masa ni in hemi ti hun lai hian black topping hi atel lawa PMGSY 4 tho ani huna tel turin rom mana ni ti kha ka chana ni ka chang ke me mo pu speaker appoint chuanin chan zo vek rol ani lawa katlang pui ni se speaker ka zo na la cha lo ku be chua zo na kha ngeni pu be kha pu speaker ka zo na po min la chang kim che lo de ka zo na ale pu speaker kan thil salenga nangma kaltlangin sia district asaski atanga na rang answer question number 3 akhan ka lo zo ta chan na ka mu to a khang ho la tho lo te kha cancel ani don nge don lo eng tia malak tur nge ni ang ti kha ka chan ka zo na ni Speaker, point of clarification expenditure sanction omto akhanin adjust factor kami dai khan na kha siamani tani poisaina dai lo chin khaum ve a chu wangin poisaina dai chin chu la tholo po ni sengin 53% expenditure sanction omto angkha chon tho ve kanyang Speaker, point of clarification pakhat ka zo na kha lo wa intinga kalpui ani lo zo chang dai maya tender hi kan ho tu pa kan leader hianin a tha ti lawa tu ma ta nei ta kan local pu ya kha atam te yang ber open tender pek tur tiani amaro chu restricted tender pek lo thei lo hi om ve boka chung chu danina phanang zelin tin restricted tender pek ani don chuan ama kher hianin ka hre turani ati pu speaker ka zo na PWD quality control poi mo na kha ka zot lo wa poi mo na chu kan hretlanga CMO office a attach ani to MT lai khani atin point tam tak karon zo na kha chu chan sen rol ani lova pu speaker ri sayang khan azia kin min pe thei se ka lo mu tang azia ka pe tur pon ka chin chia seng lo isoi rang sia speaker azia kin ka pe thei kan tum don nia ka du to ke o pu speaker talk view